Сука, сзади второй нахуй! Sebuah rekaman yang dirilis oleh militer Rusia memperlihatkan aksi dramatis 3 tentaranya yang mencoba melawan serangan drone FPV Ukraina di medan perang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 27 Mei 2025. Kelima tentara tersebut ditemukan oleh operator drone Ukraina ketika mereka bersembunyi di balik kendaraan lapis baja MTLB yang telah terbakar. Begitu terdeteksi, drone FPV pertama segera diarahkan ke lokasi mereka. Namun dengan tembakan yang sangat tepat, salah satu dari mereka berhasil menembak jatuh drone tersebut sebelum mencapai target. Dalam upaya menggagalkan serangan kedua, pasukan Rusia harus bergerak maju, memancing drone agar mengarah ke mereka dan kembali menembaknya. О, сука! Нормально, Шаромлен? Бля, нормально. Надо уходить отсюда. Нормально, нормально. Самура. Уходим. Уходим. Нормально, блядь. Так, слегка глушануло, ебать. Сука, сзади второй нахуй! Сука! Что-то как? О, сука! Нормально, Шаромлен? Бля, нормально. Надо уходить отсюда. Нормально, нормально. Самура. Уходим. Уходим. Нормально, блядь. Так, слегка глушануло, ебать. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.